abaramajigana okurugomba ubureberezi bwa South Ankole twabashanga biharwe kandi abantu bagira ngo amanu bakigine bebembereze ikigambo cya Mukama kandi nibenda ngo habiro 30 kwezi kuba bibakire na mugongo simbwire kurugaba ubureberezi bwa South Ankole 2019 tuyija turi abaramaji igana kandi tuyija twashikaha aharwe Elizoba Ebrabir na kimwe kandi abwaruhanga ntumusima ukugira ngo abo baramajibona tarho numwe watunjiro buremezi tarho numwe washasere ningo warwiro waturizireho dore baranga nashimembera aba bakasimbura byo kwezi 19 ku rugantungamo kandi tubakatungire buremezi ubwo no mu muhanda na mugongo no kugira ngo twongere okikana sahihi na ruhanga n'ibiteekateko byitu okugira ngo ayongere kubihurura kandi ekiro kutwerana manonga tugenda twebembereza ikigambo cya Mukama ahubwo kuba ntumanya ngo mu kigambo cya Mukama nimwe turi kusingura ko kushaba ruhanga akusinguza kuyaho na urugendo turutambura ahabw'imbabazi umugandi abaramajinkaga na 5 ku rw'umparishi ya Kagamba nabo muri ntungamo bahiko muri Mbarara aba basimbwire nyuma y'abazyo bahumura Uganda Matters Parish kandi benda kurara baharwe somo rwa kabiri ukuntu bonde ni garkayo kandi ndeba rutine mfoko rwanje ndire kubi nanisaba ngo ruhanga atwataroho abaramajibona tufike na mugongo kandi ndebo rugendo ruturumu tubine jone kandi tinkagize mu zo bwona amagaragaje bwona kandi nyisiga ngamagara njya gumangine kusiana mukura mu naikana mugongo ukabanye ndwara nyinji mu zazindiro ndazira buzana kira aza kumikira Yesu Kristo kwa mjuru wanje yazintangazo naje tinche na kwasa kuzuru kure kumtambura kwishikabo bafite kwikiza okurugera harpa yasumuherwe oyebembira baramajaba tubakatungira buremezi bahango program yito twashika twaza kutunga mizigo kunaba abarenda bayenda kozi ubuntu kwangu hababozi bandikeho shaha 10 tuje kwandusimbura hanuya kandi target yito neza kubera kurara biharwe iyo turahumure shaha kisha kuneciki nguko banzo kunagire kandi nshabira nkamazuru bwire hine cyabe kinteganisi mukazi wanje katakazire katumazire myaka 3 ngoka ko narigere yonti yakikana mpa baby boy ubwata ina nieze 3 cyo nimsimira Mukama kancho najyanti kangaruke yo musime ngumeni itambura ni musima aba bene mabana munana abaramuno w'imyaka mushanju hamwe n'umuguru Simatiya w'imyaka 96 owasemirundi 12 arukura magana mugongo ndaganise abatumiye 12 abo kuba Yesu akaronda abatumiye 12 mbere bombi buri mutima mbiri muhezo Uganda Matters Parish wana nabo mwihanguriye rizoba hahumura habara majabandi 20 aba parish yashojwa umurakabira metoma kandi nabone basima ruhanga burugendo runji tine buzubona isa hitwashire ahakeziya aha tine buzubona tutambura umuhanda kaburizo usanga abantu batuyamba batugana batubuza mu musanka kitagutsa kuramaga tuganira nabo batukafura abine abatine batukwasesara mutrubuze ubuntu mu muhanda hona nabwo abaramaji bari kurenga 200 okurugomparisi ya Kakoma mu district y'Isingiro batanduka urugendo rwabo kandi bakomerwe ntanda yo kugumisereza no butahuricereza bugambi biri kubamarama no mu rugendo rubatanduka yawe ruhanga tata tegira kugarukiro
kintu musomo cyukushemera kandi ukashemerwa kawanoza kuramaka ndakusima Constance kuyandebera ajya ngutinkuza kushikana mugongo no hurace muri munagira tona rutera hakatambura na saizi wenchi nyowe mukama witi Yesu nabakunda niwe nakunda kaba uko kuturi hatwena mukama twamani agatagambwa agumukama rukwemanyira wenka ninjya tutambura tukutambuza amani gitu tutambuza mukama no kuba natutambuza aba baruma bakikuru n'abana bato bitubona bino kumarira no kugira rukundo ukabona ngo wakunda ruhanga n'amana ukabanza ukamukunda kandi ukamushaba akikiriza ukagenda na gatikizo to kubasa kuza ekindi umanya ngo abajurizi babashabana bako birungi bingi nke byatwira amani ubwenge kandi imyaka y'inyine nangu tishimbe kwanye n'ubwenge ngoshimanye Tambura murundi gwo kubanza kora gume warebe bintu byashoba omweto tintare mwankashwara nkagaruka yo omwete kandi nakwetaba umwete gamba mpora aho tintare mwankashwara nkagaruka mukanka hense cyo kugamba hona na wakasheshekera izoba abaramaji barukwinga na 255 kurwa mu Western Kore Diocese basimbura haro All Saints Church Mbarara aho baba bahumurire nuko kugumiza mu rugendo rwabo rwo kuzana mugongo twatangire urugendo nyuma abaziyo twatangira All Saints Church Greater Ushenyi twarara Kashaka Garuzi sina secondary school hano gato wagumuraha rekateka kugumizamo tubagambire ngo zakurara Kashaka muri All Saints turarebe haro konka banda yabo kuba batungire injarizi mbagira ngo chiribeto kutamuro maroho ecuro ndero mwihango bakahumura ingabo gwinzi iyo marama iyo muco kubanza nza kurama kandi yenda mukambereze cyo ankore anjise bwene ndiro bwene sho gwe ni mukwihayo abo kwitirizo kuri kwingana kyo mukaza mukatugende katugende nito tuzena mugongo abo kwitiriza kwetu tweheyo twebona bonese tutambure tusige hamagaga tusige imirimo yetu tusige ho kurya je tusige ho kunywa je nito tuzamahanda tugende tunywa kaca ya mahanda tunywa meza mahanda nitujya bwa bazi nkobo umwarya ya All Saints Church nitujya kaca ni murarasi ni muraraha tarazo nkaha ni muterwa mushana ni mwitwembeho ni mumwebona bonese akanya kace Mwanga katari kwika kufa kubari y'abafiri ejo naco tikuru munongo aba batanduka urugendo rwabo kandi baza kurari gongo muri baharwe abo kubabura kimwe cyo nakungu kimusaba ashimpereze mwe nicyo kigenderwa cyo kuza kumuramaga kwika ahari kamusaba nibyatakizira kabimpereze Echero cy'abajurizi ba Uganda baferire dini nikibaho biro bishatu byo kwa mukaga buri mwaka nda Aidan Bataringaya Ruth Nwamanya hamwe na Ivan Zitaremwa